न'खरनि सुबुङा जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारीनि खौरां बड'लेण्ड बुब्लि মানে দেউতা ভাগৰ হেৰি ইয়াৰ পৰা আমাৰ মিটাৰ বৰকামৰ পৰা লাইমি কৰিলে গৈ আছিলে গৈ থাকোঁতে গাড়ীতে আপোনাৰ হেৰিটো থাকি গ'ল বেগ এটা সেই বেগতে চব মেজিকত গৈ থাকোঁতে সেই বেগতে চব ডকুমেণ্টছখিনি আছিলে আৰু ডকুমেণ্টছখিনিত আৰু তাতে আছিলে পাছবুক আছিলে আৰু পইচা আছিলে চেক আছিলে আৰু য'তে থাকে মানে কি যোনে কোনোবাই যদি পাইছে মানে বেগটো আমাক যদি ঘূৰাই দিয়ে তেতিয়া মানে ভাল পাম আৰু কোনে লৈ গৈছিলে মানে আমাৰ ভাইটিয়ে লৈ গৈছিলে দেউতা ভাগৰ বেগটো হয় 9101207407 এইটো নম্বৰত যদি কোনোবাই পায় তেতিয়াহ'লে এইটো নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি দিলে হ'ব আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ 9101207407 আৰু যোনে যদি পায় মানে আমাক তাত থকা পইচাখিনি আমাক নালাগে আমাক অকণমান ডকুমেণ্টছখিনি ঘূৰাই দিলে হ'ব नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो